Saha ya nijoro uyu munsi saa cyenda kugeza isaa munani, saa kumi n'imwe niho twakiriye inkuru ivuye mu gihugu cya Kongo, bavuga yuko umutwe wa M23 wateye ibitero bya Kongo. Ibitero simusiga ngo bakoze ambushi idasanzwe hagati y'u Burundi na Kongo, ngo habaye ibitero bikabije yuko abasirikare bo muri Kongo babashije kurwanya M23, yuko yari yabateze agatego. Ihongeye kuba ambushi idasanzwe mu gihugu cya Kongo mu gihe bari barimo kurwana, ngo ibisasu bimwe byagiye bimukira mu Burundi, ku mupaka w'u Burundi, ndetse hapfuye abasirikare bagiye batandukanye bo mu Burundi. Bavuze yuko intambara nikomeza kugenda guca yuko irafata hagati y'u Rwanda na Kongo, Burundi, kandi bari kuvuga yuko hagati y'u Burundi na Kongo ngo hari kuba ihohoterwa ry'abatutsi, ry'ubwoko bw'abatutsi, yuko ngo bari kubica. Bari kuvuga yuko ibyo ngibyo bari kubyamaganira kure, ndetse bakabyamaganira ibigumiyo muri Kongo. Nabashaka kugira ngo byambuke mu Rwanda, ngo byongere kuba nk'uko byabaye mu gihe cyasize. Nashaka kugira nibutse abantu igihe byabereye kabisa. Reka tubyinjiremo twinonosore ibyo tubivo, twinjire turebe ukuntu ubundi ibintu bihagaze kabisa. Bari kuvuga yuko baje gutabara banyuze muri Like Kivu, ngo habereye guturika kw'ibisasu, bamwe bapfiriyemo abasirikare bagiye batandukanye. Yababaje Perezida Gisekedi, ndetse mu majwi ye ataraheruka kumva mu matwi nk'iyo nkuru ibabaje yabaye uyu munsi mu gitondo saa cyenda kugeza isaa kumi n'ebyiri zo mu gitondo, niho ibyo bintu byabereye, kandi bikaba byanahagaritswe kugeza ku isaa kumi n'ebyiri z'amanywa kabisa. Nuko ibintu byari bihagaze. Icyo usabwa ni ukanda subscribe, amakuru akaza kugiriraho igihe kabisa. Reka turangirize hano ikiganiro cyacu kabisa, tuze duhura mu biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo utagenda ucikwa gatanu ku kandi kabisa. Kora subscribe, like, ubundi ibintu bigire neza kandi.